Prosecutor. Yes, my lady. Case Bena. My lady, case ya. Wadauruma, I know the yepa. Nene ye wo article 1169. Nene ye nua ba ababetenase. No no de Wadauruma, you can't tell that 72 nim e baby atwam. Ene wa friend court wa. It will buy us ababetenase Wadauruma. Ellen. Otese? Pache yo. Chwa ben eyi kakra. Oba hakoye hin asem be ni asi. Asem asi de. Ya asem de. Ese be mai asem ya se akura is still on hwa akura yo mame. Ya kwatun ya kasam he still ya on hwa akura. On hwa akura no ma. On fa bibia mai. Ya kokoto nyina papa so oba betua boso. Koto hini mokoye. Ai busia court. Eno se skasen whatever. Oso boso bi oba betua 5 million. Oso boso me yesu o metua he. Ode beba why? O me apa ho krablo so. Oh. Nyenti a me fra wo he se o kai ma me bi de o ya bruchiri a. O ka so betua drama wo he. Ah me kai. Ah o kan ti se boso me mienu bia waduru sika nti no nti ne me tonkada. Me de fra wo he. Tu skan me do lord fence aka ho. Ware. Ande nyame shira no ma no kwatente. Nti esa boso mienu de ehesa a wasan aba. Wa ba beji why this a champion na satade ye wo pepa o sesa no tadi twa picture no tadi o di twa picture adenti me pepa Ellen mama na wo ko ezeze ya kwati free line he so wanya be ma bi a waso mu kakrakra be ma bi na me sister ne kunu ba ko be onu so anya boy bi onu so opeme no kwanta na wati ase ama no mati ase mama ma akoye yankoye de njisem de no ba fiansa no mafuko esa do kwa no ka senyo no amafahin ti jisem de no ba fiansa to de ne ba ne ba gitumu a na ho aye bacha na nanu na bebu sase wo se Pentecost fo be star he be ne se mesia na ada ho no apija na ba kon na be manda osun presby nso ye de be ne se enso be se ne wo sa na be na me de nyom se nka me ko presby na me de nyom hwe yi ye pi na me kun so etale ho na odi ahye mama me davi ona so na yinum de hia na me tale ba he no de abewum o so de obe mo anim na ba kakala ono so session na so de tuo Roma fo nso be de he enso ba an betale dan ho amansa so ti se ne bo yesu se ne oye na be manje anim de tuo ezi fo be de he ande nya de da hodin be man ne ya no ho ba oso kremofo be de he ne de na si kire kura anya de sa ano ba an be putu ate se ne kremofo fre nyame o mo yen abe man de afa to ro ko kontem si kire kura anya de sa asasem a wo kan de nti a me busa no consistency de be or repeating ti ele na dwene nsei se de bi mu ka se na dwene ase no na dwene wo ho ade ne wo yale ele nti se he because me do ma babro no kwafo no waye wadura nti ase be aduma me mati ase pa na ohun fa na se bi bo na nti ase ne se wa na ye ho yo she kama ni je beje no ne fi se oba ko yade he abapen na no e ba yo ada wo no waduru no me no pa na nya na mo se aduru ne no ma e ma no mami hwe unu ya bi no abetino hwe pra ono so we prepare ya de kro ya bi o aw yes and bakro ye de domasio aw ye domasi papa ya le nti kra mi suma ko din ko sa tumbi pan la si bi mam ho chirimi adai adana nko che ho akonfu na nim za konfu she ya so kama ko trebi me ho chire me no sa ya le nti ka o sha konfu te ya le no ko ba bi fa miska na msinne wi asi miska sande am ko sha konfu se ne ma no wa start a wo tone miniska ntimaja yo nyawe ma me he de otadru ma o sese ne ma tutuma obebre o kakra ono so ye wa sore ba SD na sole no ko me ko pa na munyom ba ko be kranti ene pejama ye to SD enyum ba ko na mfenya okware fa yesu di bata o mo bro ni ne ye huni ebe ma o ableche asante ebo wa sore baba o bebo content man to ebe mu awre chichire no de na de twato so ye ma chire ho mpon so de ya
Mema ise hia mo akire ho na ma ise ajesu me hia o ba fa ketane ka ho ne ba ya nchi yenta ise onye nko Hey, masole ne niam ewo mu no no. Chada so no mate ne sa. Chada so SD. Hey, me dia hey. Maame, ya wai. Kwotwei anabeko ele. Oh, no problem. Say wo mo ho. Se be ya ai ko no wanya ka kwasi ada ho. Hia me nkwansa sompa. Na me mfa emo ne niam amra. Ware. Me pawasem wo ele. Se wa unim se me pawasem. Oh, se no se pa ma. Me bompa se bibia be kama na wo ya de hia ko ware. Enti na me ni wanim kare. Udu pefre ni hu se wa adu. Kwasi ada bebo 130 pe na wo ya sompa adwuma mu ho. I mean, fat near Macacramra. Why? You say when you're before the Obabe Hamanajo. I mean, 2 minutes, German plensa. No more, sorry. No bumpire, son, Macam. Yabeka, what telling you now they are quite no. Ida, my friend, my shoe, some more hair, as our boy, no, or no catty, Mumpe be papa being country in my Trewa. Aye. But transi why di for monchire ni enye suiti yes my lady my lady me pa cho besma kefo suaba Joycina Joyce me te onka che Jennifer Poku Wireless Cuisine Daniel Niaje enso ho Seydou Rahim Lizzie J Sefa and September 22 Ekwadu Chimwa Nana Efia Nana Afimensa Maglove Maggie Nana Ma Kubi Ekwekon Esther Ansa Ensoaba Evelyn Jane Ekwefusia Ensoaba Vivian Ankama Edamwase Papa Pa Semoso Maba Nana Piero Enso Aba Richmond Kwabena Edu Boache for my hinidinsa and so abba kende di ho Lion Rock and so abba and then papa modros yadamase wate say mudi achia muni ye adwuma Linda Brinya I say yes my lady Barbara Sari Ando and so abba case number 1 Ekuya Chirewa Wafuanse kokoben Woye complainants accuse Kofikete Wano so Ejakete wo ofuanse kokoben Eno wano so buy Cause order in court Pia prosecutor Ekuya Chirewa Yes, lady. What to say? I told you Adam who Bible Quran Boduya Shana pa before ko suade na ape But open up. You obey your shin up. Yo, I'm a cancer of family. A queer masway. Fansamino. I am a creature. I am a creature. You crashing up. You crash an apple. Samoa making. Sasama making. Minitro. No cranqua. No cranqua. Nana no mumwame. Nana no mumwame. Shia. Or die. A queer. Yes, my lady. Said ye ben and Raubi antia semuninti, bonitofa, or how ben aba. PSC would have down mammy, and then what dress on son kama. Cassay. That's my lady, because what's an opera. More. And me buy. That a how say in traffic earlier, no damn so. Oh. A dear am say. I'm not near ya. Mo. Our hodum. I'm here saying, you're not near ya. Obia, mamma. You are ma. You, mamma. I am him. And I saw ba oh, no, so mammy, I didn't feel on some. About me, one supernino. I didn't feel me some. Market to Uncle and so the moon. So a berheno. Get one when you're saying. But trying to 2 years. I don't see a buyer. Near Bema. Oh. Choose to say, I dear no. If ye son our kind, a dear wo. But trying. Cause so because of her, dear crow, mamma, no papa say uncle. But trying. What Jina baby, would you know her? Me, ma, me, near chili. Me, papa, me, dear chilla.
me maame ankwa me papa nso se me nko me papa ankwa me maame nso se me nko aw minti ase me de bai so mo mechire wo mu sanyi ye ba ne nso ayenka yo me da ase ejaketi mo mana konwa ma ye ne wo se mo nkata nanim ejaketi se ontumi oni akukudura kwadu anti se ejaketi we de sanya sembia wa wo ba we de okata wani ma ye de wa wo ba obi anso nim wo kasa obi abi nti we de nka mesere wanya ado se nha wo de awai yo we ya braki kama pa na se wunyini ya na because hwe wa wo se wo ye yonko na me hwe kua wanyi na ho na efe yo that's so aje e fresh yo ejakete wadawroma yes my lady wo ba show no so a me wa bible Quran bodu ya bi focus ya no hye na apode na ape bible mo na akọ hia so le ayo nyankodo mo ni wa sore ba nso na betena ase a wo yi mo style se kire mo no peja kosore no wa bodi me kofikete mi kura me nsem bible wo se mo nyina nim me kura me nsem bible sasem wa me bekan no kure tu mi ame ba ho asem mi ni tro onya me boa me yo ejakete wadawro ma se kekafu akeka madam pan se de ekuya sieni ka oya nipa se de enra babro no kwafo kan se nka okura ni monyam obeboa fi na yade echinkire nchese abehye no se asem ayi na ma no kura bi wom adawro ma yo oba hema se ma bofra ne kasa kwambi so menene nya adwen senti ne se wo anamo bibria metu abofra ne ho fi se uhia saa wo hawi nenso endura na se ne wote he kasa e bi anamo tu bi wo ho a memwa no a na me ne abofra ne nya atwenje ni senti ne se wo nkyiremu kakra yo madawroma abofra yi bra o nya saa wo hawi di ho ya opa enforce moja mudu enti ashase be 6 years to 10 years now na bofrey sa problem ni stase eja wadawro ma ye brain ntia no de enura wo kire mu ntimi pese de beko ba me pese mi hunu anamo a wo watu sa anamo no na he enti yo abofrey me call sabe na me ma me wo kuru bi e frɛ ho sankore ahafo sankore okay ena na opani bi wo ho no mo a osasa yare no enti etu anamo de koto abofrɛ wo ma me no na nanim se pese de abofrɛ ko ma pene ne san yare o mo so pren so mai etu anamo no enti bra me ma me de abofrɛ ko yes akure ne nana ne ko sata na wo yire we ane nana ne de nenam sata no na me yire ne de sorry no wo kokoben ho a ena na me ma me nso wo no okunu wo sai kura da se ho enti ho nana opani no sai yare no ewo okay enti ye de abofra ne ko ho no mo ma me de ne ko enti bro de ne ko ye no a udin be wa mantam ena abofra ne nana ba ise baby abofra ne wo no ma me be fa ne ko ye wate se abofra ne nko school ho nso no free baby akola ne wo no baby school ni wo be 1 mile or 1.5 enti wate se abofra ne nko school enti wo mpene e ma ye sa enko sa akola ne yare wo fra na se odana no enti yenko fa akola ne mra nya sa wo no obetua na mo akoko no enti na sam no ehwe ma so kakra o kan sa sam no ani be 3 days na me ma me yare ye man so kwada so hospital to oba na odi abofra free akura se wo ye de e ba ye to odi no ba ya na edi ne odi abofra so be hye abua kwa no so da kora so ti asamo e de ball no ani se amane boy wo hon se abofra na na se be bia di akola na akotra wonye de ompre se tin se abofra ni nko school to oba ye ka chance oh school ni de wo ho na abofra se bi na pom din na ye de ye hia no achie no yenhwe ni mu kakra nti free ho no mo ebe hura na mo tue fa school a we dey obekọ ho abewa ma me ne se wo mpre ne ye fa akola ide ne ye dey ade ne bre ma me no
satana maame so onti aponti e ko kasa asem kire no kora na ayestai nti ne yade ne bae afedi akola ebe abetra wo no na ho no ho na wo mu wo ehwa still na abofra nso ne ho nya den ento no dika me kase moja modu mintimi nso hwe se na nana age abofra no a mi ja abofra nsa na me abofra ya maame itu atua na moko ekuro bi wo bekọ asanso ye ko no no open ebe nso ye duro na ye ko ye de abofra ko kire no wo se mesan yare no maaye ho nhihye tie ba he no abofra ye duro no a 1 week nti da bia wo ye duro no nti sabrens abofra 7 meka se no wadu ni mpani mfie so kakra nti nhihye da ho se ma abofra onko be ma ai mo ka kire na ye ka kire no a onim abofra ya ye duro ya 6 days aka just 1 day no dia ko ho me so yakuya sa wo so mu ya ode asemo obi atwen wan twen na wo akodi ye yes ba ye dim pa cho ba ya mutere bebem why kuya ya mutere piwak 3p ya hedin garlic mixture wan shada no de wo mu 3p ko bebi no mo jabro so ebeboa wo esisi oni me nyina so usano night tayo titi mo jani ni afusano woni bebi ni we die eye toa we pai ni tini ye kokom obi fashion akwa na ne wa chenchen o memu bebi eton no bia binye bia to 0248 928 Ghana Grove ka ho ye adwuma okrum fa phone nei omode so be 0308255775 judgment me judgment o se ko na ko examination bon o se asapro o tachre manye tokra beda osinim yemwa kaka enyi ni yi etutu osini so abubu osino wa upese usi gold obeya osini bia pese ye white obeya ne kama mouth Kumasi Abripo Junction Total Filling Station chi Techiman ye wo hon kran nwa Kofodua ne takrade enso eginam 0559139582 time eno so boa malaria kra wanu ma to ntimi ni die no be yo ho adwuma na time e cheche ne so ensansan nyina afiri oba ne be ma ho Napoli ho timi ayo 0244417669 give us P capsule give us what's in the secret no ntumi nyina yie ensa wate agu be ma na nsuo na gene ojo nso a wo bere give us co capsule sisi ya ko ni ayemutim ebeboa no ko give us co ni pi ni bom ntu yade na se entem kra malaria typhoid jaundice any immune booster there eno so benom give us a bar mixture na give us GC mixture ne cancels eno die no sansa na oba isu fita egu wo white no odi nyina ebe 0543222470 kangen esu papa akala onum so num supa emma ni pedana ye kama entini mo potassium ni ayon ni nyina so ni abusuan no amoja ni dia fusani ma ni kama 0244491911 Mama Faith prophetess Elizabeth sabi to techere maso oposa wani na yade na ade wa kira wo stroke aka wa to dem ayam kronti esi ani abrobe eni anka etuatua ne ma be sasabo wapone waposo obo wa enkoda diabetes ne pressure ne awo mu hawo wo se anya aduro dudu o kitua bi ode sha otakre mase sa onyare wanyina ya wa hene makokoben enkraso tuo mateku janche takrade anaji police station bogoso American house my Edward Kopemeda 0244583859 and 0275969414 Express Group the kwabuche ne ye Canada Ghana nye de USA Australia New Zealand Germany visa ticket baby abeda ni nyina oba wadwuma so ko dintitie IELTS 0249000448 Boris B and nam papa fi was proudly akoko eye halal kremoni na ekum no dia den ne dia mere akoko no honam akwa ubenya bi obatman high street asawase market santas runabout poku trade SG mo shop wadi junction ubenya bi ewo hobo adi
Freyen 0544444453. Boris B also proudly ifie akoko na yen kanfo ba achamfo ba osi ya me mabing wochiri kase cancer achia to kasem to krobia bedem mefiri ama koto dwede da so ya na yi ni nyina dokta ba no osi achamfo ba se bra nsa entia aye otiti akwa said ya uchi funso ntoma ye ka ho stroke ni gonorrhea ekura atuo afunwi obemia atena wo so amane egu ni mo gina fidie nwanwa so ansa no ya echamfo ba 0244 988004 echamfo ba na o se yare nyina bidwane dank natural health care le kopeti number 2 ya di enuro be 9 na be gama dan fight okay o se kan pe bi nom koko na jaw na ya moja wo dan vino ayam timini koko dank anti-ma x malaria dan gastro care any vita enu ya yam corona dan pro sisi yade ni nyina badwa maso doctor to ne bo ase papa your patch number 2 your ben City Life Hybrid School 0244017556 Leicester Ghana amwase Fabimu me see Fabimu na ye nyame ye kama to ya extra long kama heavy flow na dia mo and a medium pimfa debida that's your pinty liners na eboa ma wuchima no wa hu ni die ne ye kama na we obesi ya wo kate ya debi for statue ni si 03 02 23529 yes amwase e pa cho jaketi aha yenti kosoa yentio yo mpacho yenti ade e be chia mata mo no a kodi be ye do na so asun ko yi wantwen to no akwa abonten ba ye no bebo maame amane ye se ne asie ni no maame so fra me ye de to mani se oni be me bi akoda akosia nti se no e ba sa ye nde ye se ja ne sa na da bi da nti e wo ho a ne yare e ba ne ko nti ono a bofra ya ne wo fa ba ko e fe na mpofo awurade mfa ne currency onyan be bi ko no ono atua na mo ba no no se ja sisi abofra ye yende nti opon de esi we nyina ye sa hwama abofra yi yare ya sa ha no da bi ono so hu ba bi yenko abofra ka ho ema emrantie mienu nso bibi ntimi mo e ka ho na ne wo fa no a onyan ba bi ko yetua na mo eko sabia ho no mo akoye ho nhyehye ya ewo ho a jani ye hwe ni mu senke bibia ba ye de ebe wie mu die e ba sa anso a antintam yo ejaketi pacho ya breniti bra wanim kakrama ye yo enti na me wo eni anamotu ametuo enti na chese ni tofa ne kase obu nyina ne se bi akoda ne kanya nokore yesese ja ebi wo ho aka bisa no se busa no eni busa no mama enhira wo be ka ya na brofu din di sen di mama aw kama wodi me ko enhira wodi wako enhira wodi ko enhira ama enhira for e direct me kuro bi so mintimi fa kuro din tuga e ma me kwaji aduro e wo ho no mo me ko ye jemi 6 million na me tua mu 3 million e de aduro ni ba ma abofra ye the same thing was had me ko oyerepa e ba oyerepa ko direct me ma me ko o ya ne ba mi kuro ho no mo kokko be jima ma eti hobi busane ma me ti hobi e ma akwa no ni mai no oye aduro du ye for no jemi somewhere be 4 or 5 years o jemi 1005 eni na ma mi tua mu 7.5 enti ye duro no na chie na chese yare no de tia na tie ohun enti eduru ba bi kura ma eti jimama o papa se o ka se wo mu tua na mo wa mi tua na mo o papa se o ka se o mu tua na mo a o bo a de o kekan no kure wom se ya kwaji edura ma o se enko be ma ho na o ko na be ma na o koda na jimama abebo mo kwa adudi a se ne na wo awu ana na o ba cho ana montuo de o matu mi hubi le ba no o mudusi ya bele be ma na sema awoka no me ko me na na nchen na mi fila bontin ba ane na madamfo oba na be ma sa boy nso o musu ya mienu nti na madamfo no a boy
adamfo no tu anom duro ofla me abontin valanda mukulampo na me kwai obusa me say alright opebe am ba ma mesraw me da me mpawai na me nwene me hwai me kom ba me da me ti ofla me no adwemu ni say ebia o ma me nkla na kam de abele madamfo no sana wana no opewo sana ne me ana no opebe nti ho na ne o yire me valandan na ne metia tiam awa valandan na abontin hwe atesa monimu ha ma dom begu mi so abaje me kanya sade ana ne me kobo me na na wanya kwan ne wana pa chane okay na ne me kobo me na na mane na ne me na me asa chenchina ne umbe kwa ne so akwaji esika edi esika eka ane aduro no baabi a umudi me fa ye no nes wase duro no aha na nipa no wanya no wana na duro be no wase no ana no dai o ma me no kura nyame ni me kaso ne me daya na mebua ne somu no aso memu ayire me apia me to fam yo me pa cho jimama enra ejakete o san ka sembi emra ye frɛ wo no o ka se one ne maami momu na omo ntem no bibi kakra o na ase gya no edi na mo na wutuafo one ne maami asem no ma hade mesrɛ ono maami ntem asem no undimi nka so pa chopi na da awade no ngale ye jaware oni baba ne ngale ayo nti ho de on o mu ja ye nkwala ablem nti ho de on person be ko ye nura no ye hwehwemu a ye beye ye no e kire se yade no efrifie eti papa na obehwehwemu ni so waye krado se mu betua na mo a ono so bebo nti why ready se na motu be ba so na say wabere mfa asabu entu dwa fa mesrɛ wa yo wadawo ma sa na motu a wo se obehwehwemu o se panyin ni se obehwehwemu me principal okay na ene se asem na ba ko wo mu a mesrɛ wa abra abofra we wodana ne sebe no otiase no a otiase no ene nana ne frɛ me o frɛ me ma me ko ni fie asem o ka che me se wo hwa abofra no se ni ositi a ne yade ye ti sei ha abofra no a wo no atu adamo akɔ baabi ama nipa ne se wo be fie ho abesuma fidi ayede atu fie ho enti wo ya a wo ye no no enche no ne se maame no a maame abrewa no aka se ye me kura na me ye me nana no enche me na bofra no nye den onya ne ho onya hoto enti wo de asem na etu mani se me preso ha am se nana asem maame asem we de asem papa ne so waka che me mpan fo se nyina nkra na mu nye den titu kra ni me so no me wo ena na asem me wo ejadom ti ma me mreti a wada me nye den me ntwa na mo na me so mfa nko me fie enko bo me maame mo amane ye se ana mo tuo se na nana ne se o ye dey wo tuo maame ne se wo tuo enti se mo prince odia me ko ya na ni tie wa emreti a within short time no anam sa ye dey e ba me maame di mu ya maame se we di asem papa e ba ya na me fra kola we maame no wo ho no mo se asem a wo maame di ato mani mu afa kola maame buza nze na wo se obi be hwe no so hwe no ma ne ho ba no na ye sa branzo de doctor bi o ko hospital so gigi so hwe no ma ne ho ba no na doctor no na asan yare ana ase di obesu fidie na asa papa eye ho me so wai ka so ma me wai pa chopi ene ebnada this is a champion di aye Nigeria mo bem this e wo bem wai mama cancer abremu na me da se pa e bia I say funa ni abi we do obi ya wo tie yen bia hu ba bi asem no e free aya e ko enye obi na beka yentumi ko gina ba bi na ye nkonko ye ho no akonai sene papa isi kai watu anamon pa na ade ba akwa ya mimi nim ne se bibie ne wa ya esikwa dabi ya hwe akoda ya de na ka one day aman ho atono dabi edru pepenso bia munyina mu di adanse se ye betime du obi achi akopɛ ayarsa na so ye na edi na chi na ye mu ba akokora na eye no ye dru ba bi na yi ya de na to na ekwa kowuram etasi de bia enu nti no sebe o so kobro ne bi so mame ka esrem
sɛ mekɔyɛ aduro yɛsɛ afi biara fa kraman ɛbra bɛdaase wotwe mu tan wode bɛkɔ baako ne bɛtɔ so mmienu anaa mmiɛnsa no wɔhene ni wura bɛfi saa na de wa nkasa yɛsɛ kraman gyina hɔ ma nipa wɔ mu esem de kraman gyina hɔ ma nipa enti wa na wɔbɛwuo na yɛde atwa so wura bɛfi enti akora wɔ sɛ so kɔ abɔnten sɛbisɛbi yɛn na duna ka one day ama ka ne ho atɔ no a wɔhene ni megya ka sɛ ɛnya kwa ɛnya akora ne pɛ ɛna wɔde ɛkɔɔyɛ ɛna yɛkɔfa no na mmom aduro no a yɛpɛ sɛ duro ne sɛ yɛnti ne yɛhyɛ da wɔ n'ati kɔ ɛna huhu mu no yɛyɛ saa krofa hyew ɛna wɔde yɛ akwadaa no ɛno nti akwadaa no deɛ sɛbisɛbi o wɔanya no ho ama yɛ amfa no ɛna sɛbisɛbi aberanteɛ no so no wɔso wɔ soso ne mu akwadaa wɔbɛtɛn nyinaa do wɔ yare ɛso na dwumu da hɔ ɔka no kura paa yɛfa no anka ɔbɛka yɛamfa no na mmom no baabi a yɛyɛ adeɛ firi sɛneɛ ɔsɔfoɔ ka no nnora no wɔn mu na ɛbɛsii ayarehwɛ no ano kwan because sɛ akwadaa ka ma wɔsi yɛka sɛ wo ho yɛ ɔde a wobɛtwa me a metuwa yi mebanya akwadaa wɔsi no sɛ mesɛ wo ho yɛ ɔde na wobɛtwa me wɔ abrabɔ mu a mema ho ntɔ sɛ akwadaa no ɔka yɛ no kora deɛ a ne ne gye sɛ ayaresa bia ne baabi a sɛ na mewɔ me ba na mewɔ no so ɛtumi ne mepɛ bia metumi yɛ enti neɛ yɛaka ne sɛ Satan deɛ ɔno no otimi hyehyɛ ne nneɛma ebia sɛ na ɔpɛ no bia ɛna sɛbisɛbio akwadaa nso so no neɛ yɛka ne sɛ sese no baabi a yɛ aduro na ayaresa no ɛdene kakra wɔtɔ gyem wɔtɔ adeɛ mu nti ka ne bɛdɔɔso sɛ nyame deɛ bibia nso awurade na mo nyame ka ne sɛ ɛka ne bɛdɔɔso ɛno nti papa yi so ɔpɛne bɛ ne yie deɛ deɛ menti asɛ ne sɛ woasɛ woka ne maame asom obiaa so ntimi nka no ɛno ɛne sɛi na ne papa ka sese yɛ nso yɛ ɔka ne sɛ asɛm a yɛ ɔka no sese yɛ ɛsɛ doctor ɛne dunsini no na nka wɔn nya na doctor ne dunsini nyina wɔn nhwɛ no ɛne baabi a efiri ba ne ɔsan yadeɛ bia no ɛyɛ wɔn mienu na asa yare yɛdeɛ na pɔm din ne yɛ na pɔm din na yɛhwɛ na nso no ne akɔkɔ baa no nti papa yi no ɛsɛ na ba mu ɛyɛ bu hɔ kakra nti ne yɛka ne sɛ owura adeɛ no pɛ ne yie nti mesrɛw wobɛto aso ne mɔto wɔn mu so a yɛso yɛde abɔma no asi yɛ palo na blem my lady medase am say asɛm a yɛka nyina huhum yare ho nkɔmɔ die ne yɛdie no enti edurum na bi nipa heda enti nkɔmɔ yɛ yɛdie yase na emom ɔmom yɛ huhum mu adwuma ana bɛte ase yie paa yare wei edi nipa so nkunim na emom nipa ntimi nini so nkunim wa bra yare abɛtɔ enipa dua na nkasa so yare no wɔ ne so tumi bebree ɛsene sɛ nipa ne bɛ control ne ho enti yade a ɛnram sɛ difo ma yɛte ase sɛ efrifie ana baayɛ no papa so abɛkasa wɔ so onyi ne ma ana onyi nani ɔmotu anamo bi ɛsɛ ɔmotu obia na bisa sɛ nye fie ne firi ana ɛhuhu mu ade a ɛyɛ dan na yakɔgye aduro na ka just one day na aduro yi ɛka ne sɛ abɛyɛ dɛ ɛso sɛ papa so kyerɛ sɛ adeɛ no so anya adwuma ne se wan aduro no mo se wone ne da na atro eni pa so anya eni so entimi ne na wan aduro no ade aduro no so anya adwuma so maame ɛhɔ sa akɔgye deɛ ɛtɔ so mmienu maame ano deɛ meyɛ no kama ɛno so anya adwuma adeɛ no so sum bi tɛkyi wom sɛdeɛ ɛno anadiifoɔ yɛ dɛ ɛka no na emom ne mesrɛ mpapa sɛ dada wada roma ɛma waba mu na mpa aba kɔsoa na mo kɔsoa na wo ba we ne bebo di obi afa ne me dwane we ne bebo di obi afa ne me dwane na maame nsoso ɛka sɛ enua ba yi maame wada roma sabe enye kora wa wo mienu di ama wo enti boa no na sana yade wonim ne entima ye nua ba yi ɛbɔ ne maame ne papa din no eduru bere bi ani pa sabe mpredua sa so maame nipa hia re chichire wo same maame no na me yare na bi kro waja majeje mu ebi mpo a me na o kana to onye tai kum kituo na se wase wa kunto kwa so nya na maame no kra wo mo so maame nyi won wo yare no a yare no se won sade asi akoye no se da ebebe mu dendende no wade pressure be ko maame ne so because ohun ni se maame ne so ka ho bi no ma ne ho nto no cause me yare me maame boa me na me ho nto me na se wo chena se nti ne me sra busua ne se madawo ma mu nso ni mu na mo ncheche ne were na mfa so ndie se no aye ko papa no ho no wa na edi animu papa de he sofo so be o se busua wo ho so maame wadawo ma ne maame ne be maame yi anu a wo be boye no wo be ko papa wo ho papa de animu eju be di animu ana maame
omunya omadwe o so for mame na Mr. On say sabi baby wo ho a oba pia na mo anka oba na ye den eteje akole ohun se bebe mi se akole yale koda agi sabi nya na yi kura ni menses mi nya baba ko da ifli obe wow so mame pa che wo wada Roma na se yi mame kura so ne papa ifri mu a abofra woni abusua sister woni abusua sabe mpredu asese bibia no sesi ya busua nka se omu ni baabi ya na eti papa bia me sro se wada Roma enya da enya baka afidikasi yeso de abusua nyina ate de asie na atwa mu ma no ntwam na wo ko de ko ba amane na mo ntena se na mu hu kwan ba fa so mo beboa D4 no wasan ye nua ba ya de me da asese of mama akuya Swasuti. Edin awudu a wode ma me so se de yes ma suti nyina dem akuya se yes ye de nkaye no ye boa se be ya babro no kwafo ese woni ye na ye adwuma wo ko ye behwe wo na se obi e dwane so mpese obedi akiri ye be ne dai Ema me sao. Ana me kan ti akire ya me papa waka o mahwe me no o muhwehwe ma kire no emu akire nso na kase minama na mesuwa me nooma eton na ton dai pacho anka zakwadu na meton kai humia plavis ka bi humia obegina wapewo opemi ma mefu anka ebesim na chose ko bia ma me ma enko hu ma me na tina me ka se ma me na nukure nyame anim do nyame ohata soro sa sama me ka nyanturo na mitwa se mihia bema na bema ukasa opamia na mde maka me haw se bema mi yale house na da so betimi aboa me dia me enko na bua o me akwa me ma me na mde na kwa ma me wa no ma na ma me apam na di na tam bema na tam na bema no ko D4 blema me di enti amaye di ne sabi wo bi fi asem ye de wo mse ye adwuma e bo nipa mintumi enkodi animu gangaria esa me de na ekọ D4 afa be wi ase ame ba be ye show no mi na me nie bani mi himtua afa yakote ne ma be gu na kaye na akuya wabusu apanyina wu yasu ba le mpa cho da bi nani abusu apani wo mu mle mo jacket sabai wase be mena sei ebusu apani di obedai wo be da nyane de sia na ti wona sie no ru chu wo jane yasu ma le pa cho me ko ka o musimi papa na wo ho yi na jacket na wo yi di for me ma me ne papa wo ho di Mayema nyabutrai 8 minutes 5 minutes 5 we na lady me da se would interest na me da se me TV do judge kase wadawruma e da se na wadawruma me bebo papa ne ko adu na mamili kan ko maame ne ho my lady yes maame wei maame abrewa ne betinya boa so ndie wawu una na why also nana na wu an me ka o maame Mama do ho no. Wo maame asem na ka me nka wo na. Me se wo maame ene betimbi asaw yade. Me pokobla me kasa. Me wie ho no me de asi. Na maladi wadawruma. Me nya ba me medi no ho yaw. Asese kotia no ba medi no ho yaw. Ye bua ba anabantu sini ni ye monwie Uba yale wosi ana maame ne ntiase ana ye de kwa ha maame ne sisei wakuma ene asema no e kire de yin ne ka wona wo so de fight eti mitu se mimi ba yale a na me yire sei pokwa bnei mi ma fa nko ba bia ana se moni e ma hwe no na doctor na bebu ana se dunzini you are bullshit down man I will shake you and when say me tire me power tire because akwa de yale no me man ntase ma minimum ene me hwe no me na me ye ba me na me ye ja anamo na utu no wantu onyu
wana mo na utu ye ne de hene sese na agin mu a wakoto nsohye ma hye ya wodi damuin na betra ka chem me se ana mi to adamo na ne maame si ana ne papa se ne maame na bishop ni no o me out wona wo ye se eja kwatia no ba wa obo ne kwadu wona so bo ho kwadu o saka bo abofra wo ya ana bibie ni a na wo frijem kotojim menya kunu wotem ne kwacha maame menya kunu kwacha enu nti na ma bi wo honum a o me de mamesie ya na unti biase ye o ma bi wo honum wo hya be ma wo fe ne kwabusom da wo bobuso de wo se wo pa bi ye di aye ntrase ne mu ye bra wo pa bo pa me moame wo fe ne kwabusom da bi kwabuso no eja bintum dem munsam jadam ebi na esa baba wo yi ebusuani mu no enti ni maame ye buri kodu se ye hia ni maame wo ye hima wo ye hwan yo ye hia ni maame because ye wo ye dressing mag eka kwaso ye hia ni maame se ni maame ama next time one my lady be dress ye no me boni kodu se maame na de yare to so ba na de menka ye hia ni maame wo me kirem adekunti a ababa wo nyekunu a won ti ase ema ye nkosa de muwa ana se so be sa yade a so be sa yade a wo ti dabi ne ho tona the doctor malady wo de wa yare sa na wo pe yes ebi tumi yale kura konom se bi gotamu nsuo se be ya wo pe na ho to na matrase ama mo disi kama sei o ka bibi ekuya malady na de okay do kula sa efriji tama ya le de bam sukula ane me nana de me ko ya ne ye hwa me ya le ji doctor ni a o hwa me ti sa de ma ba mu nchan ti sa unua me ma ejina o nchan wa onu su hu me e ka me nana bo ye bia do o de me nana madam sika e ma no sanko be wa so o hwa me awale me ti mi su kula na me ko do wa ma ya fa ba anka me da malady aka kire ne me na ne magya nso se ye mfa ba enka me da enti we kura meka no enro de a meka no okudom ohene no ani abrochiri be ma bi e de twa las kura ti e be hwe be a me na ne magya o ma pene so waja ketei ba chwane so o ma me kwa fra ye se me kwa ti se de mama ma fra na bai mo mo fra ni papa na ya wa be o sibe na momela ni edi nkwombo ada me kwa na ani onu omunyi na ne na busuafo ye hia ya o de tu o ma sema wo ka wo wa hu ye na msika sa kola be bi ti mama o be kai se me no ko na ne ho no na no e ma dalesi ma me no ene wo fa kwa ti ye twa na ko ho no na ya su ba ye di no kura di etu adama ko ho no so no mo ne die na chi no am ya nkwohwe me no aye tu anoban ekwo no ho no na za kira ba bi fufuro me kura me bufu e ma me ba wo so wa sole dem se ba so dem pa chane zanka akwa ndai o ma nem ne kokko na me ti ase ye se benya ba pa sei e ma na hwebe amamo na mo nti ase ye e me di akire sa sam ne de che se hono wa na ye me nya musika wonum debi hey amne kwenti wonum kura na ne sofo mo abapa me chawo ana ne sofo fo na me papa ejina sa kwa na nanim kwa pa ne chawo ma ne kira e be kwai kensre besia se kensre konfo ba bi wonum ma de me kwai ma me nyantra na bitwa wanda fo sofo mama ye wonum o mama pata me ekwe chire wa na ni adi no Dawood difo wawi my lord man for manunsi eti my lord wadawruma my lady wadawruma me pese utumia wiase nyane nyankopɔ de ache wonsa no to nsa frɛ ye maame no ye maame de se nra ye to nkra my lady wadawruma to nkra ye to nkra my friend say na my friend say na himamra na hima ya du twiwa na hima ya du twiwa o ye de hima chidom hima e wo fa se kokoben pa chane yo na chidom hima we de wade hye frɛ we buru enye ne bone so kuna duru no so adawroma
bomodin na we di ese anu ne anu hia nka ntoto bi ema na ye hwe kwampa ye di akora be fa so se bibie nimu di a ye de ye wuradi se mu tua ye bedi machi ne ya boa ne makoda yi won sei Dawood tena maledi midasi na samu na no odene ati asemu abi mpani sempa wi aseda Dawood boadwuma na me dey agboro me so we midasi ye nhahwefo nyina na ye nka wonum se Dawood ba hospital brainy se de ebnada bi ehia ye no ye wi asensem doso ade chena wante nsem ahodo a na mpani se ya na echi baro tu obi dia na chese bi di da bi echi ye kasa enzo bi di enzo obabi a mama ebi a wote enzo ebe ye eti nyame ne yebuafo na ni nyina enzo yakoma se nyame be kan akoma na yetu anamo Dawood ba hospital ye headquarters was Seria Sanwen so enti mo amorhe was Seria Sanwen so jina se bibi eni be kwai anwea so ye kire mu nyina sabre se oba Ashanti region so a ye location where Joso Krapa your Metro FM dynamo abro sign akane na Metro FM yemu adwuma no ho na Dawood ba hospital on pacho ye adwuma joda kopem memenda anopa nonso na doctors ne nurses atenase ye adwuma kopem se no nombebo Sundays nkwane ye adwuma yesa yade ahodo bebre se ye kase ya nka wode a mepacho eno nkyere se ye nsa yade a ye nya hu adwuma ho eye ni yade weni hawa wadaroma na wode afa baby fro ye number no go screen na se It is our Sompa TV and as a media houses are our TV stations are or free Subiano, your number no eguso. So would yes our brain so because this is one of the hottest shoe. One run away in Tia number is 0244 886437 0244 886437 0244 886437 Debia ya na mekai wo say your hospital na e wo ho ye adwuma de na nso mommy baby obi wo ha baby wo no kwan wa ontimi ma entini ye wo products awodo wo adwaman so ho TV na Dawood 3 sister capsules na ebi we Dawood 3 sister capsules or sisis na de measure oba no be manum oba ontimi nom ye oba wa wo foforo nursing mother ana say oba onyem oba painful intiminum and akwada we need 13 years intiminum capsules enti every 14 years it could be no oba na se be ma utiminum ma painful no bi o ma akwada no fo nka ho oba bi ye o ya na wonsa no 983 na no ye ba ye ka free screening ho asem last week Wednesday mommy na Bruni be kan say na I saw free screen here no we just so one buy papa one buy am ye ntimi ahwe one mo nwie make say ye ma one mo numbers ni nyina one mo e buy free screen you so hwe one enti baby awo bia no da bia ye catch say ayaresa nyame de adom nipa okay Ezekiel chapter 47 verse 12b na o se na duana ba be ye duane ahaban be ye adru enti baby awo bia na ye won haban ma bebre anyame aba ama yen enti ye capsule say openi ba ko ba o say doctor maybe am free by me Muslim na me sisi ene me to ase dru time bia me ntimi nya sala doctor me nya wo capsule say bi na me nom capsule say na me take ointment de twhwe doctor sisi ana say sala no ye say nya na 10 times a day kra doctor betimi aye sanity na mama ye wie ne ye san ma wono mo Dawood ba products yi bi the branded t-shirts account one ho adanse ya eba no bro so enti woni ye adwuma din amo hwe ye mesrew ebia na oton ne ma odwum ebia na ye mason o ye carpenter baby a wo kwan wa ontimi ma ye Kumasi ye Joso Krapa hospital na sisi ade na hawo ade achi a o sori ase sebi ye de ma bobo wa poso o koda o de ututu ketezo asa abre na oti ahoyaw obehia Dawood 3 sister capsules eni oko drugstore pharmacy over the counter obenye bia to kwa also pe Dr. Dawood in the capsules no na oto anu wato ne ointment na kan Dawood ointment fetchi nebeko odi ane say anopa na say nwumre wakwa adwuma pon no wagu hunsu ewie wadwarewie no wasra ointment no wayi topa ye mi ensa anom adesia ohwadwo ahode gina na so
enua be ma bi oton farm ko ba screening ni bi was doctor adwuma na den ye sika especially traffic mu no ho ade wan hwe kro bi du sika ko na ekudu fie se ya tumu so why mere o tete aduano kra ko ano ayedin also ponse no kudu fie a ointment no what ne say akwada bi o tete nku asey no o de sra ne ho nyina no anom capsules bi onom yensa no pam yensa nwumre oba o se doctor me de ma ba free screening de na mum capsules no ointment ne de eni here bi pa enti baby a wo he free bia no ko heba shop pharmacy baby eto no bia benya bia to mo am won cry Kumasi takrade bono eni ahafo uti region baby a okwa onsa no night ayi titiri mesho wo de to pa usisi obi tena sesei na obesori a aje se wa sha de mu ansa nipa sisi yempani sisi bi yankoto ayenna na nipa sisi nyanso amomi yentimi ntena se enti wo hwe ye wo akwada the 3 stages a nipa bi afam akwada ye wo na de edi kan akwada ne betena se akwada sisi nya wo ntimi ntena se de tosumi no akwada ne bewia akwada ne sisi nya akwada ne ntimi nwia de tosumi ensa a nipa bia befamu ye se obenante akwada no problem wo ne sisi mu a ebeye de no etimi anante sebi unyini nru ba bia but wonam a sisi ade enti sebi no wachia unyini nru ba bia enso nante kokakra na okotokoto to dawo 360 capsules o de tonano miensa no pa miensa nwumre na was use ointment na de asra o ba bia ye o ye bia ba bia ye o ye bia fasresra o de stressra o hunyina o ye free to go your number ni be 0244 8864 37 0244 886437 baby etu no bia obenye bia to obabi na ye o yade na ahono Dawood ointment no pompo bowa o de tibisra so pompo na fe na eba ya na eyese pimples ba na ye o ya eno na utimu a wanya asem o de o Dawood ointment o atibisra so emma bi ebehye Dawood herbal products no ye hospital onzo you go so bo adwumaden na no kwade twemu na esese utu anomo na behede ekoso abushafo de kan se yade ebu ewo nipam ye mu bebre ntan hwehwe nipaduam free screening ye nipa over 400 plus nipa over 400 plus na obi oba ye bia nzu hunu se nipa bia na cha 1 month bia bosome bia ese okọ check up because ye nam we mama bebre wo asiche yade ni mojabro so esese ye mo ba ye nim because ye de nim say ye sorry a yetimi kwa adwuma ba de bibia anhayen meso obi timi kasa de nensa sini bosa media menta anyare bra sister sa ota kasa asem na mesro menka bio efri na ekọ hospital na ko check up na hunu de wo nipaduam oda wo ntimi na edi nti na wo ntimi na edi nti na duru time bia wo nante kakra bia na mfifire tew no akoma na ebo periperi akọ hospital ama ya ko check eduru bre bia wutimi se wutitimi paiwa na ebegina wutifa onko hospital brother would ba hospital and infection ennem yare na very common kanene ye kasa obi ennem yare na kyese sebio oni obi oba bi ana ba ma bi ahie munko but ennem yare bi ti syphilis ye de wo obi wo ho mpe ma ne me masem but obako hospital doctor be diagnose no yes wenya infection syphilis me show so wo hwe ana wo tie ya Dawood ba hospital se bra oba ye be so krapa Metro FM dai mo show papa oba ye be show kama enem yare am obi wa ni sisi wanom nura enko enti wo benum sisi ade nura he nhwehwe mu ansa se nem yare etimi ma obi wo dwawe ana no ho keka no oba yusu nu ahodo ye sesra wei ko hospital bra yenye checkups yenye labs emma na hunu se syphilis na hawo na okonom gonorrhea dra enko da se gonorrhea na ha na onom syphilis adra enko ni nyina ye nhwehwemu enam yare ama ba ma bi wa abrantie na ye mu bi wo ho a sabio ye ne oba ekohia gi se yakogina nkwancha akotọ adru mesrew ebe ma uti etimia paide how be brave bro ya de bi a hawo no ya moso a ye number no go TV in the screen na se ye bre na ye be ya wo typhoid join this ana be ma hernia
yenye surgery ho yemfa se kan bi anka your number ni bio 0244 88 64 37 0244 88 64 37 88 64 37 one year hwe wa ma no ne MTN number is support to WhatsApp nti bibie ni a oma obetima friend nyame asomdwe nka obia yada se abusua birthday se wo ho ye ntene taw na fe yakua kire wasemu yenhunu ni sibrens enya ne kwan na yenye yenye birthdays ni nwie fe yenko computer so adwadi birthdays na ready amama yenko na Shadrack enye ready I ready yenko computer so adwadi mra ne me birthdays ni ntensem free Defense clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gi 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yenisisi Yeho Esbejem Emi Munyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, any space I would run in Bishop jewels. Yenimni frititi we din somade unja dada I wonu no dido no etson en somade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want set wo and you want bako Bishop 75 jewelries. What's the woji aware? Who is sooner? Who ye kojiemo? Adibia and ma opani pem wa sisi rimuti. The other best was the other bet to home, the other bet to sa, the other bet to nine. A jewelries dear a Bishop Kumase room plot 17 at this year market Chihuahua Abi Plaza Edankesini. Ejmo phone anymore. Ejwana kopem memenda anopano sia kopem anumreno sia Bishop we be mu amupa ne dodo mu atu ene bako nyina say jewelries dear Bishop 75 Enterprise Fraying 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame Hey, middle. Now then I would say why you stay for Sano. Hey, on no quano, Jama wa bre. Of course, send your men, send him in them with Shemeno, a money to treaty. Means me sorry. Who name one? And me free jump by and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, and to Numbian San Wakoda, me who yana sawada, Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mofusaneno, say, natural garlic papebi, any idea. Aha, Namo, no madame for Kofimpo catch them say, you work natural hair for the Drobi or Modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now, month for 2 or more 2 Gusun, and Nassam get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu na Soria, who complaining no. So one 3P ya, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and Assam Kwadawoyan and Fiedumi, FDA, AG, a Jedian Kratsui, Atsu. 3P garlic mixture. When you do a memo from a city car shops, any herbal shops, Fred Piwak, 024-89-288-24, and 020-100-0021. Tell me for come master sign and a mirage medicine. Say, everyone was saying, Nippon Swing, I made this. What Jimmy coming from a crow move for me.
Hey, glass of radio. Now, Urawe. Let's go with the Jamie Sammy from Madonna. So, come for the other from offer. Now, into Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bamamua, yet the board dance were for 9 baby. Would I see a board dance be so hard? But Joy Cam for the more Ghana. The so more Ghana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, I metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Memoir for Nebia and Crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Anti Maninsanka. Abode Cinema no do tunu oba mi ntimi kura so wa ayo senior me dey ade adan keba product am me ti de bia me na no mu no chef dan keba product we dan extra we no ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi nso e misisi ene o so our problem there senior what see dan proke okay so one dan proke okay usisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame sha mo njo ba kwa dan keba tonic mo ni ma bi o mi pa na se na mtumi ni na mtumi dan so ni ye bi no we no o chale me taibo papa sa sia dan fight to get na so koko ya bi betana no so ma me je me ho enje Germany amu janko na fi esefifi meto ntimi kwa amfa meto ntenase na so mi sia dan fight to care aboa me pa yini na fi no yeti madana ho na fi greti astate tell boy ya Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu Freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agegede nkrato yi atu. So what this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. Now want to me bread to my day one pen. Give us P capsules. Over to us, mama. No, and I'm a lawyer. And to lawyer, no, not show bottom. Master, where you from? Where you from? They're not going to me see my bed. Shamoa as a DJ. No. If you are coming, if any give us cool capsules. Say yes, see, I ran the wall. So, cool, did you nip a dream when you know what a mamma and in my window will name you. Give us cool capsules. So go you free. Why? Give us cool capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And then what if you do what you do, Cronquan, give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquiry if you do me no come. Braka say aduabon waso a ne dwumadi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne yeye pa enye braka senko nuaba ne nhaban bi te se kowunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa anim yi ankasa braka se ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekese powder siesi ni pedua na ba kwa ahodo no ho ban afrim pani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma ba ko freduane anopa ne enwumre anafa enkunate de ma ba ko woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Deni Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish Honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who said down complain with sisini kokoa epe anji wakade enu hu dwaka sepan ne Nikodi brew. Yema mani mema. Ye kuku ni sisi ya redro kesempa.
Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memme jina brand. Na me. Na Edusa was said me brabo we. Sweetie, maybe come on mommy adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Koneko Judy. What ya damn Obie timinumbi. I just happen for. Kona woman kwadano for. Any the onye fie dumi. FDA aji edwadi nkratoi atum. Abusia yama ye ho akwa aba. Na said ya asem no akwa akoduru no ho. Aye nsem pi. Ti agyaye de ye ta asem ye ntan nipa. Obi de hye. Ti se omutu anamon ye maame no. Na echi dom hema wadawroma ye frew. Ni yie mu na ye pe. So obeboa ye nyina ya boa na kua wanyina yare sabusia adofo bi di o ma woda ye hwe na enima wo we Francis Opon Owusu odi na woda ye be ye bompa ye yi nyame pa enso edema no so nyame mfa ni fradom kwadom yenkweni Amsterdam ye club members ye maame ba akuni onu su di na woda sister Ekua Patricia wabagana nti ogina o manemu a ye wehye ye maame a belated birthday Msenra esiro nyame enhira nso edema no we Monique American Collections o techima na obey ot America ne odi na odani nua maami root na ewehye no Monique amisha no papa Felicia Odro ono so club member Amsterdam ono so di na oda ma Feli belated birthday enra onyamisha wate na woma akwatenten ahoden so ewo mu yanko ye nimwe we Lindes Unices ababa we obomitima me na eja ene wo se me mfa ne mfamu baako enti mo amo credit ne ade ni nyina wodi na woda munya na nye kama ene gusuo no kama pa yanko ye nim asa flyer baako ka ho both party mike mu de no fa no so to so mike mo de no Destiny Ladies when Destiny Ladies and Ohini fan club mega boat party because so London on ye kwa Sompa Nkomo ane July 13th nti enya asem ketwa kra London nti mo am Croydon Peckham Bristol Tottenham any Walthamstow any Nkrotuo Reading any de keka ka ho nyina obi amfa ne ho hyem se upenchirimu a obefre beki anase mike omo numbers ne gusuo no say all white enti sana ebesi eda obi bia so ase abusua ye case number 2 atena se International Power Praise Chapel Prophet Kingsley James Bible no kwafo ka say what say hwehwemu hia behwe ne yeda wani kenya ni se kua kirewa ne ho aka dwemu odifo bakopɛ yade ateagu no so a ya hunu nipa kora wodi na chi akɔgye ya hwɛ no so aye nsɛm ti bomoden se obekɔ Bible no kwafo no ayhwemu no ede ama ya de bi da so je ho anye opese hunu de da wani mu adwuma yemu wa wade wa kwafo na ma behwe eniema nyina na wohunu ba bia also oye counseling ene bene watrase anopa no ngotwe kopem wi aprem tobre efiada asole gidi enwumre no nsia kopem enwumre no ngotwe kwasiada de abrofo asore no ngotwe kopem du baako no apon ye wo Santasi Jericho ye Bengo filling station hwa fra 0243999796 and 0500 550 222 Lawson Doctor delay mankaso dem wagina so achi kopebi nom ya gidi 25 ewompem ya ho ma simu a agina so jiremu a gonorrhea syphilis Doctor Lawson oba ni be ma hu ya ayamu join Brian Muhammad stroke anasa cholesterol Lawson upano bowura mo ke benye biato na so koje wo na waye bemem 248619999 edusa herbal mesha edusa no edusa herbal capsules ka ho ne kopebi no kokopei etu ase paya na moje fu ejane siale e be ma wate wa ho ne onuro ubebu nsa ubunyam uri pedua no utumi nsa niema nkoyie kura ma sei etete epro tusa
ɛna wodi betu ya de adusa natural spice drink aba ya ne prekase akakaduro ya rentia ya pepre ɛne ya garlic ya de ya wo agu mu efie bi ehia bi ɛma unipadua ni mu soja fo nkwamwa ne ya adwuma yi me pa cho adusam malaheb ene ye ditu ya malaria no na adusa e ba ointment de atwetwe nipadua na ma ya obi ekuraye no ya to na twere kraye ola pass and cry ben las palmas sunyan new town ene susu gold ne dia no hwe kumase magazine macro inside go filling station baby e to no bia obenya bi 0500 110115 and 055-700-9824. Prophetess Nyameche Baso wa bin dodo ewebre akodai enra said o chiremu nyame ama ne kidney dro nyame ama no ba ye yiwa wo de oba wo chabra wo de ho direction ba o telephone mu amo frɛ ye mu a mo boa no TV program because ade aye ye ma ne eyesika ti mu amo frɛ no ye mu a mo pesa mo boa no ni TV program no so adoma nyame de ama no ono so afa so e de aboa enu nti se wo pepa se obeboa ni TV program dia frɛ no na kan wo ha wo ne kire no na wo no so nyame mfa ne so na wo moa kan se wo ko de hufo ne wa 1 Samuel chapter 9 says down e wo ho 0535897699 0535897699 Power Specialist Herbal Hospital edo ya no mami edo ya ABCD ni na wetu ase fatty liver sciatica prostrate pompo ne bo minimo waka me se yade bi da kidney pompo ne bo wo ofeyase usisi busumtwi road ya ni chefunu station wujimi di enkra kwa be ya pokwase ACP road anaji estate Power Specialist 0244 ama 0200383831 case number 2 di for idea case awadawruma ye maame bona o krofrum ana wotabiri chief inspector kuma na odaba be gina koto ano ai o molo market wadawruma police station wadawruma malidi case number 2 maame bona complainant krofrum accused chief inspector kuma moro market police station or day in court. Oh me. Yes. My lady. My lady. Pacho ete say. Me pacho nyame adom. Oba mi show you so a me wa Bible, Quran, Bodua. E be focus ya ne shena popede he. Me pacho Bible. Yo. Oko he asole. Me pacho na me ko asore bi wo ahinsanso nipa krono sofu na egu so. Ada sofu ewu nsori egu. Ti ma me baby o ti fie du nkwa asore. Me pacho me kwa asore. Ewe. Me pacho ya me kompa ebo. Baby e wati fie du de pasore ko. Pacho you. Why? Peja kosoro ada wo no ma. Peja babro ne kosoro wo me. Na bodi ye me. Pacho me ma me bona. Ikura me Bible. Me kura me Bible. Sasemu a me beken. Epa wo chaw. Sasemu a me beken. No krenko a. Epa mo chaw no krenko a. Me nitro. Me nitro. Onyame mboa me. Nyame mboa me. Oda talk show banad na ba wai. Yo yanko. Oh me yadi asem na asie. Epa wo chaw. Me ko me ba ko jiska sem ndi ko didwa. Da ben. Me bosume enfie mienu ni. Na se ni asem ya e bombo kra. Epa chaw na me ntumi mpo nsore. Eye dai. Epa chaw me ko jiska na me twa kwan mu no. Bro no beso. Crow from yehu adanhye ne hwa. Enti nipa me na twam na me si me twam na police ni omo emema mienu na oba ba akoti akiri na ka no bo me ti ka no bo me no me trase nyina twitwa me police ni de car ball me pa cho police ni de car ball me no me de me koto tafo emergency ho to de me koto me pam cho o de me to ho no ana omo so omo ba no afa me da me trase na mo atwitwa ni nyina mo ja na afa so ne me ho me trase me sisi kase ebu afa na anadwono na me ntumi na me sisi na me sisi kase no da ya me ya na ebu efie mienu nti na me ntumi sore me ntumi nyina ho
ntumi nyina okra ntimi baba akon no si da bi ame kopa bisia na mfa nko ayi adwen kwanta wo mu nro nso de ye na me nko kankire mu na agya na me ntoto nro na me famro te nro no mu na me sori kakra na afei me ntumi nsori kra mu dwale me dem dwale me mpem edem na kakra me nsai emu abu amba kon lebu me sisi kase ebu na doctor ne kasiye timi de police ni no de ko ye no obai police no de me ko ye no doctor ne ka kire me se maami onu omobo nyankopon aka kyem se onu obobo nti meboa maami nti police fo momra na mofa kakra mra na memboa maami wo mu bai wo mu ka kire me se ye ba ne doctor no kra ne ntwro no ye kraso ani ntwro onima adwuma police fo ne be ka police fo no omo mienu sana me dampem na moja parametri se sane nti onima adwuma na omo se ye ba mama faith de e ba no so e ba jo utina se na a police fo e so obi akotwro kraso afo ntwro ye de asam no mu odene asam usisi Ghana ha o yo yankwe awo me nya botere na ye ni nkomo simadu mama faith medasi prophetess what say me ma nyadum ne ho ye wo sementia o mu gina me so dodo wo bo adwuma o enya asem enura ben bo ho na lady bi frem o si o hini ni nyame hirawo na me si adan o se ya na ne nsane ne na ye ni titiri odwonso bebre okokata so awona ena otu anamo waso ndo ka se be so nuro e di ama na o se afom yi nuro ni ma no kra na e ne sere afedie o se titiriti nu o dwonso bebrebe nu o o se free na ana me se wo hu maame no waben aben pa nyame ama no nimudie maame nyame Israel e ya nwa se o ye show su sanse testimony ni basa ni enso ni ani age ya no kwase medasi yemfa akwanya we so ni enchi ahwefo ni atifo ni na nyame asese ne so de adom yen memfa akwanya so nkoenso na me ame we simi aminu asofo po eye media me nwan se papa panimu adi birthday so na wudi chi ni panyina ni ene e fada wudai ana fa ho na fasi so e di asema da o mo kire wana ene me di birthday ti o yen kwaji lo ma wana ya me yan kese na wonhira no na la mi na me kwa na se kam ko to cake mlero na de e ko tito ya kasa me twene kara na me ame nso me di na pie na siamasa na chese na me di ni pia me sire no oba bia nka ho dabi oba omfa ne na ode ne be ka ho mfa o marriage certificate nka ho na omfa pictures o mutwa no wedding day no mra na ye ja doctor de wadwini mo bi doctor nyame show prophet nyame show bi na yenda nyame ase ne nso de adomye yade ya eno tudru brebi si ya na yade bre na won so anya adade tie nsam na oye kan free say dia ya na eye me ya pa ne se akonya abeto fi se bia yenya abusuanya sika kakra pa so de boa mrantie ni bia na meba ni bi wo abusuanim na yade enti wona nke bia wo ye penia na se dru so enim so betimi aboa yade enti enti mfa onko bebia yade se de yade si tie no se ni ehwe wo mu anu mu atifie wo mu anu mu wo mantemu ya sore ni ade a ye hwe de yade aye binumu a e wo se nke no nko atuyefo na nke ye da ye ho so hu se abre ni abra no ye be cheki ni pedua no free medical screen na faith me party clinic ye no me kwa akoye bi brabe ye bi na cheki ni pedua no fi se sa abruti akwantu beto ho na se ye probi na kwa enye wa wo yare da ho ye no ode ne den beko e na se sia no se akonya bia ba pe ebusa se hwan na ho oden di otimi ye adwumaden e ye obi an ho oden obi anu a obeka se me mesi ni ana se me fitani ana se obi o se me carpentani obetimi afo so akobodan eso na oni ahode obetimi afo eyi bakobu akokura ne nsa ya so mu kura no obetimi aka se me konma kutwa blocks am obi de sinedai enyeyi ntimi sra mo opum de hunhia na me ka se na me tufo se ensaden na doso misraw ene ehwe mrantie no anu ya ye din wuhia obi a na oni ko school pa na wuhia no abese wosi awe nsa ya onim se yade no otoma ni pedua no misraw mo onim bra ho so nem atete ne bi so ne ma de yade benye no ye nia ne ye nia na yekofa sa ne man me ni pedua na akofa yade kese abreye afutu amede kan se misraw yade ne sha se ba brafetu me patekane emfantre fie na unya aduro bia no adom obu ha ne yade no bu so oto so so me ko ebi ye me
manu aduro bibia kasia ma memfama sa spy sa ye den oji ya no so anom na ni nyina ne se wo nipadua na ne sa nipa no ne de enyepe obia ne nipadua no nti na broni fu na oyeye no se wo bia wo loka wo do nsasi su ne bia within water ana ta o kan ho no oji no de nsasi su kura mie because wo nipadua no ene ne nyepe yade aba bebrebe yade bi nam ye nuanim ye mfama ye home nsu a ye nom yade no de ene abetana ntimi so ma nipadua ho hia obetimi wu ni atro se gone too soon de ne ma gone too soon yade ne bai wampa akira kwan ahwe mesrew painful as it na doso momra na mun check nipadua no obu ho nim so ya brante se omu bobo a otimi boje so hwirihwiri ni ade nti onyare ni nyina na mitufu so beba beda fidie no so ya check nipadua no ni abo na stroke na ebobo ba no de o na yo tititi won sa yo tititi wa translate musa wo bre no brane enhwew mesrew mu a na mu last 2 weeks ya ka kire mu se panie ni bi beba no isi aba bebebe aba ya on panie bi o wa homeopathy panie waposo no waposo kotodwe wachi kasa ukase mututu ni ade a oba ne yedi bi ma wo ne ye wo pe eno ano no nyame adum nti nipa ye babeje mpane na no odin etimese mu a ye mamu date samumra no date na so aba bebrebe aba ntimisem bra na okotodwe no wachi kasa waposo no bra ne nhwe ma o se na bi a wo to bi nya hoden sonko na Ghana ye adwuma ye no enye adwuma emre adwuma den adwuma abroni ode afidie be no Ghana ha yedi nipa be ntimi sraw begia hoden ni apomdi e bebo wotime ye adwumaden ukona be ma gina ho tu fom kofom a broni so de afidie betu bat yedi nipa ene beye mesraw Ghana mo apomdi ho tie wanka so timu se wonfie no kwa animu bia mfie no ba bia duru no wotimu se wanyini woduru abenom no ni kwan se ye duru ano wo hye ena akohaw ya maame no mpanimfo no basiwafo no ene ye papa no no omutimi ba obi ho boss moduro dia me no mitimi da adentia ye hwe omugya wonsu wo hoden ye do fa mfidiem na afidie na kire se maame ya na papa ye obachi afidiem no na hoden ye se nti munyina potency we so na muntwe na duro mfama no ye de mawa waduro no nko na abetimi anom ti ye nuro no ye ntobi ba bia ye ncheke wonhwe nipadua no mu enye nhwemu krogin a ye mu oduro da because ye hu se ye nhwemu hunu yade no a ne de yade no ho oduro e de amawo edru na adu timu no nom no bi ho a oso mi de makoto adu bi amenom ne yade na onum ho adru no onim yare kro wate se ne yamia ne ya se yade ade no anso onum wate se ne tie ne ya ne tie ne ya no tie ade no so constipation timi ba woyam tim na ntimi nya ne timi otidwawo enso still onum onima de kodi a onum da se onum na pain ne ko na yade ne de da so ho mesra obra me de number ne tudwawo de frɛ o frɛ a oba enka wo yade enye wo na abɛka wo yade a kye yade ne se yote yehwɛ yade no ye ne yehunu yade na nipa nso wo abe yade a abehunu wo na abehunu kwa fa so abɛpam na menako enye wo na abɛkyi mu kye number no eye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo line here 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Michelle anemdi twato no ukidi no ene liver no misomani hian nipadua kwa no adwumaso a kidney ne liver no ye na no odin entwen ma ne nsei de tie ne se kidney no ye nia ne ye de hawma no e de amane ye ma no ma ne sei fi se kidney no adura ebenom ensu ebenom enam ebewie bibia no ona oye ho adwuma no wa chama nipadua nti oyidi enye no efim na babonti na de na kanipadua no mu enti waduani abedi bia no kidney also ehun adwuma wodu abenom enti on pressure bebrebe yenhwe time we didi ade asa ezo kona fufu ana se mutu anadwupre na nkatekwa egu hu a odie na nya asem ketwa yenhwe se obi nipa opeso se ne kidney no ukwa ensadea petahia wo wie no onim se ne kidney no sei wohwe joto ekuta no a wotwesa eya asa no de fufu asa aso ano no onom onim se ne kidney no se no se nipa ya no onu oba pie na okọ na se omukọ choba bi ana restaurant a okọ no oto nam na opeso oba nu so odo ni ntino enama o choba ho bia bi oba so osumgu so manu sampa odo no enye no na kire odo misraw onso to a na oto ho na we na mu no kọ be matimi de oba pie part mu sampa enama o wi e ma ne nso no basa no nam no kasa no ehyem kura won yi no amene because onim say e dey yes we no boka misraw enam dodo na wo wi no hwi make sure say o kidi no o se no obi o hot ni kasa no say ye urade amani nanom wenum yanya wo ya mini ya sisi abadi simu nyina che oba no asad na damfo aka ho bi besi anom wo afri mu fia mo se no odi di misraw ni nyina wo kidney na namono no kidney na wo se no
branie mo wadu ehho tie mesraw di hia me kese pa ye ne a painkiller yete se baby ye ya kakra bi ne anum painkiller obi anum painkiller saa because otisen baby ya ne ya ebia na eye bre wa ye adwuma wa bre e wo se oda no wanum painkiller na onum energy drink na opese ono a hye ni padua no se wa bre na ni padua mpe so home enti no almo wa tin ka se wa bre but wo de energy drink any painkiller and how the revival ni padua mesro hweniye e be se wo kidney no on pressure energy drink no so be pressure kidney no enu na no odin painkiller na the pressure kidney no mesro obra da ne home ye drivers ni mate for no yesrem sa na mo we cost fa number no wo de oba ye won cheche bebebe wo e be cheche onuane ye se wodi ne ni kwase wodi enu e wo so onom woni padua na aduane ehia ye wo so wo fa no yin nyina ye be cheche ni atobo ase ma wonto nya hoden a ya de betena ase ache fa number no free number no ye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo line ye 0275 96 94 14 kuma se haya hinema okobi 80 makra yo Santa Maria Nteku Junction Takrade Anaji police station in Chompa Misro mo amwo Kofridua no munyina mo ko police junction Landry Managers Road and na Western region there Misro mo ko Bogoso station o boga dan mu pe unye du ho a enkawo ya de wo ya de ne ne behu na ya modu a hoboto medasi pi nyame mishia me mama papa yanso yada se Joycam Roofing Company Limited yen ye de IBR self lock MSL standard sheet zero tiles any accessories ni alozinc opese be estimate ma wo ye free ya no re-roofing ye tusu ni abo na fofo bomoden ya ma 20 years warranty enframa bia enka so Kumasi techi temale boga wa Kumasi sokoba ampa me any police station 0540125816 Joycam osinya mi pribi wosro entima mensank Spanish re combine and Spanish jingo capsule Spanish no ono ma wunyida wadwene be ye adwuma ade kura wa wo be kai Spanish garlic mixture ona ase ahono kopebinom ebe ma cold na ade bia wunya no halitosis be ko rayemu ha wo be ko udwale aho nkekaw ni na ase be tu bowura ba bia eton no bia 0266114111 Bishop 75 apemprade dia wutu akoton dia enkase mnya adwuma nye fakatu ebi kutubi ton ka on fa yire ko fa gefre ko company ma papa ane nana sa 0558585219 Dawood no papa Dawood doctor da wo so no ko ejeso krapa ni krim ne kwa de ye adwuma no 0241244012 oboy by medical research center adumanu efifre tatil ka hoen pressure uti paw kin wakoma adwuma no wabre etutu stroke awo no diabetes atukuro kokete so awo no heba kan prekese powder fagunkwan mu ananso shiemu ewo kakra moja awie ni nyina baby eto aduro akwaya wo foforo ko dimu ka ho 0249761508 mambo na first yes my lady mambo na yes my lady yo oh me pacha pa enti emla edo koto ho no aprosifo na mo be no mutufa ho me pacha o me dem koto ho no bread be a friend of ata no of ton farmeric ono ene ba ho no say mami aprosifo ewe na me mi hu wo mo no say wo mo adwane enti doctor no mpamucho doctor no na ka chem say mami police for me twen wo mu na wo mu ba na nka wo matua kakra mame na me nso me de ma ho odin mami me pe wasem Dr. Santi baby a wo bia me da se nyame nshiraw doctor Mrs. no can see 20 million mensa o she me POP 5 million 25 million oh doctor nyame nshiraw kan wo yamade doctor ka kire me se maame nyakopon se wo mobo enti ska no menye maame fa eti aprosifo no bo wo me oyade ne ho no kaben wo ma omobo wo ho epamucho police ni no wo mo koye no ano no wo ma ma enti baako ene di na watwemienu na baako boya punum na me ba no se hwan ya wo se me o me ye police ni no se
na papa police mo de ka bo me ma kura wontumi nsole o me ma me ne adwale na fe ne adwale na wi ya pepa no wontumi nsole na wo behwe no e dis ka na wo de ba what ma fa bibi ama oh so ba to petrol gu ka mo se patran and was ye ne kwai na ma me wo da wontumi kura nsore enyina wontumi nsore nyina o ntie ne ekọ ena police ni no koe ena was ye na ko frɛ o maka ne bra nti mbaba ako no akomolo market wo kwa wo muso woni ho okwa santa ho a wo muso woni ho inspector kumai e patran wo muso woni ho wo mo santa wo muso woni ho na me bai edi su asaba na ma me odaso ye process adwuma na no ko retirement odaso ye pa me ba no ko ho o me wa yale hwe ne ho no sika ben no de bai ho ne pesi hu sika bia efie bienu ni amaami abrewa yedi ka abo o ma fa sika bia ma pa cha on fa sika bia mre ka preba bia ni ka preba bia wa no ma fie hu adi o ma fie hu adi kaso e na molo market police station de se ye nyine be wada ho o me ho me so je se ba wo ha wo nyina ne sen e pa cha me ha wo nyina ne se se kan me mana bokasa wo ho so nto me ho so nto me miti yana ya me ya fi se metine hwe ho se kum ena me nsei sakes we mi wenchi mani adwada wo sa mama me ne mra ebedu ho no ye nkomolo market wo nkopesu apres e pa mo chawo me ko hospital kra clinic ne ya me ko me de pressure me hona mami o me si twaso adwada e pa chawo sabra me pa chawo na ye nkomolo market wo nko respect kuma ne musa ne se mami no a wo de car ball no a ye de ko to gi no wawu anase wo tiase anamo ben wo tufa ho ka no na wa insure adie ne ye de ye mami no aman no emra omu o nobody is above the law including his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo onu kwa commander in chief e to to me fa ka mapre want say e mani sisi ran na mu nwane nko allegedly Mr. Champo Brem mo mami da say so mami edu pepen so bi ampenfo say wo mu ntwantro dabi me dia de ye friend na mfa ye be ko ho meji tum me Friday before ye be ko ansa na makotachi man wọn Sompa say mo amnimu emra enti obi na yes ade we yi ankade ba sem na ko mbeka enti no ekoya wo mde maame ya fa so de in fact ka wo mabu ne kwasa neti we no wa ya hu kura mungu na doctor yi kura sebi oni maame da ono kura mpo afi na kumamu afani sika e de ahwe maame na mfie mienu nie muntum na enkwere sebi maami wotiase anase wawuo enu ti ne ye ka kire o se dwade ye betoa asem wo se so maami pacho prosi ni one picture pacho ni sisi ne buye no doctor ni try kaya the picture ne beto so na de be siasi e be nu juada no ye ne be kwa ko 20 photo so mami ni pacho e bia na ka fanya o se proceed so wo moro market na me say Champa FC e be kwa ko hwei bi kura na ye ka say yi ni ho transfer because 2 years dey ache wawi ante Paulina blame mama me da say e ya rehosem pa o ya rehosem mama papa ni say mama pani mu say na police ni o ka akobo no na mama mpache o bisire busasa mama oni ma for se ba say senka o mutimi ko report mama so we police ni o mu ya police e dey dey see e o ma no mama no mienu o mu di akire me pa cha o mu ko e ba ko de sebi mpamcho akromfo gin sikanti ono na onya nti ba ko e to da bi a predu de usuro de akata nu aba mu ana mu mama ka police ni ka po mu mama ama ni sisi ran mama na fa ni ho adi e ma sa bre me awia ntesa me ni di ye no me kwa hu ntira choche so mama wadaroma sa de watu ahye adwada ne mfa ahye adwada wadaroma me da ase ade mu slow process for me o da bi sa ay time ni ti de ntina me busa kan se me maami sa ne mawen no asem nyina mu dwan da bi mu maami panimu na ka abo ay police ni de ka akobo no na mo yi mani mate we bu mi kwasia sankofo bi so me run about e na ka bon man we
Entino, any pan. I go see the fee. My lady, I go see the where do you open it? Where do you open it? So I a mammy, you need to feel. I am the question, my lady. One also need to feel. Debbie. Na fe do fi office ya na. Dua fe mi company. Dua fe. Dua fe. Yo, dua efe. Ahun. Ne du fi. Ne du fi. Yo bobla ya hun di. Na me fa dua fe. Na mo dua mi ka mi say rade. Mi ni ba bia me ko mi jade ma. Be ma tin ka bon na shi fo ma ku. Say dey okay. Okwaji 115 million bribe. Mr. Champa, I the accept a plane. Auntie, mammy, so abusian for any man. In fact, Mama Nyati, Polina said, why, yes, mammy, Penny Moose say, come me, you. Na sɛ nyanya me kra na yɛ adom na the doctor kra supporting ne kakra no that's what you want be pum sa waka fom ti maame we de wada wada kuma na wafa ho adi ɛtetafo ha yɛ so ma bo de fa hye wada no wada ma maladi me da se ye besere maame sɛ okofia pe enkata ya dance di e wo doctor no e fa be kyerɛ maladi why nyame ya adom adwoda akodi men cheche me kyerɛ sɛ ye be di akiri because ono de oka oye eti wo no kɔboa ho because ye pe bibia hu police ni bia ka enem ho kura paper na enne ya na wuye no police ni kru wo ma we ado bi eprom raso ana edi moto chesi na no moto ekɔ chesi moto a obko wuye yo tesis ni tesis no kru sekotra e wo kre wo nkotre eti kesi wenye kesi a yebeje mutra enye kesi yebeje mutra se police ni timi di statement beto say una de carbon no insurance way o surveillance ya yes ye be checking surveillance ye be junjina bakoto ha because obi eni wonu mo bom laso ye to esi e ho semba ko posifo e na be di asem no eti yes ye twira ba ha eti ma me o de ko because e de ye be ko so to be card obaje folder eniamre nyina wo de ko bobo ano eno ma ne ko trase yambu ebebe fie ye no ye be ko doctor no ye be fere no asem ye be ko molo market ye be ko hwe no so da so eduru ha say the Mr. Champa ye de be tu lady enimu a wada wuruma na se lady kasa wia o no betre dwe etimen kasa me ha ho na akira enwani arekyeye yakopon hira ma me adwada san bla ye be di akire papa na de ekoso Ghana ha na ya ya kan hiafo nyina bodu asefom woni kamafo a ye be ku just like that wo de ka bo bi ni aprapra mu aka mo be pene mu aka mo be pre crodua we say mu wo lo be kat fo podi fo ma me chia pa ye chia mo na mu nuanu bi me yes adwuma no 2 years na ma me adana mo twen ya 2 years de dada asem no na me ntumi nsore me na nya no kura anya papa sisi ma no ma nya de kura bi de se ka kire dan fanse dan fa agro o ma nya de nsore ntima no enu ebeto nyu mo so kodi pa o pa no mo de akoto tonro ade nkwanta wa bremi yo ne mo masole ne de wuko ya pasore ko o me mesere ne de untumi ntranse sa me nkwasore me kokompa abo adai de na wo je anyini 05549319310548 d4 me baba akwa friend say wa o Virginia wa send you skasa birthday we menyima wada birthday na udi wo ton amansa malady ye fanto amansa because me no me no ye bre ono ha ne brada wo bra wo do birthday no air force wo so ankore bra wo beda se ada nam de enfa course ese me hospital malady me da se ni me nua ba yakopon wa keda koma sewa oba pa sewa o sewa se obleketi ya sewa o udia na evido ya se wa me da se yakopon chira o me lady aba me quality me de mpebia o yere de sewa said if I send it say wa 055493192054893192 ampacho so betimi abaso ye nua ba akua asem yi a ye kan fiti nura enemu nyina ma hunu di akosie ti akoye bibie ho hello pacho din baby akasa free hello udi baby akasa free pacho omkasa free yentie o abacho kana wa yare no ebi asan de ene anim da wa ye monten ama me no wonre no no ye ma to ye de enje hobi o ma na bua ba be ma ne de mo ko ti bua ma no bi da na hu ni se
Siri ya ti mo ya ji na ma me no. Ah mo wa. Ni kala be ma se on kono. Ti mi ya mo ma me mbre. Aka ye ya ta mo. Ya ta. Yeah, that's it. Hello. Hello. Good evening, baby. I can say free. But indeed, I got some specific talk. Yenti we. But I make a face. Yenti. No, I'm not yard, so I some nutrition. Chopper. Yeah, that's it. Hello. 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 05519319 Hello. Hello. Pachodin baby akase free. Me fefi go mo de lampon. Edikan police for no side na we no we ni pa but we dey da ho money no we dey side no. Police obi dey call bomb. Na the go police station. Police workers work say we in the lances. When you kana the bomb na we dey police station no. We give 10 million. We no mama card baba fa. Card for the card kwai. Up now. We ta kunu se go aboshavi. Me so ba ku dey over. The police for we bad pa. What's the word bad we dey blanos what's the bomb blanos. Yo, yeah, that's it. Hello. Hello, ma. Pachodin baby akase free. Pacho, it's not me that do. I'm the president of Klopon. Yo, mama ko edu. Adawuma. Me abana di kind so ma adawuma. Mo she na mo na mo na. Yo tale ya. Na na hima me na adawuma. Ofa na me system. Na awo ya. Na mo she na tale ya ne. Ejakete kule dwane. Ejakete dwane. Me na me nkwani mu. Hello. Ni ajira mo bom. Udin baby. Hello. Hello. Madam. Pachodin baby akase free. Ah, femi obonuma me kase free Ekos. Yenti o. Me pacho maame no e ba ya na we yare ne maame. Momodina monne maame ne nkasa na awo ya. Maame no monne maame ne nkasa. Cause papa no me fi say papa no try say anka obey bibi but maame no wo dwane wo ba maame ni di o so mesra no de fa twere ho. Na no de me mo ano ne maame ne papa ni dwane no me na me de me nko face. Ebi na so papa no ono sese wo pa no ho modern but maame no ebi na gari ko fa be ma ba ya wo so wo pini. Be me so papa wo am ya kare ade. Bi a maame no wo bete a ye be wo beba enyina ye bo agana. Montana mo sanka maame no wa. Yeah. Enyina ye bo nti wo beba why? Wo banko ade a ye be ko Prophet Kingsley Jemfio. Hello. Hello. Yo. Hello. Abrampa. Shetra is Bruce ya. Emengina atutu ajeje mu. 05549319. Hello. We dey monster no ba hu do de be mu. Hello. Onu so ati atum. Hello. I shall to tell him patch I am quiet. Hello. Hello. Ese hu ani je nko a. Asemo. Yara wala yi no ana oba beka e de a kire ni. Hello. Hello. You are in baby akase free. Sacha you me ka so tie. Yentie o. E ba cha mama na ni di ta no bo. Ba cha me ase ni mu pa na. Ni so ni na. Do ni na di. Ba na. Ko ya sa. Assalamu alaikum. Yenye ibedi akire. Madam Asa. Yo. Hello. Edi ebedi akire na ekuya akire wa de ne de agire mi se champon di ani ego di ai de mopa nyame ko di akire maye. Hello. Hello. Udin baby akase free. That's a famous me kata tu kwanja. Na say yentie o. Me de me
Ghana so for no you know ma me no mo ba the medicine yes still bia wo mo yi obetimi dia boa wo mo no o ma da wo ma o mo fa mo wo mo na ya and na me ankasa nso me wo problem am person me dey Sompa Nkomo ni ada wo ba bi atwi wadi yeah bi da we dey no ba we na me bi no ma atwi wadi o mo na Nkomo ke kwa bia ma me nkwala bia kwata de na o ma di ka no so o ma ma me appointment yo ani ya fa wo number na ye be frɛ wo me ka chama ya be frɛ wo na ye de asɛm no sa protocol enti munyai hello Pacho din baby akase free Pacho ye frame doctor Mama doc yenti o Pacho police for no minimum la den ti amoyeta yo kwa bia so no mo fa so na mo nti o mo medama yenso yeda se hello my lady yes dear udi baby akase free Pacho FM let me fetch it yenti we Mama Ghana police at the academy da o Ghana police I think we used to car. Kafra online breaky. Hello. Bye my din baby akase free. Yes, I tell you something na me kase free agogo. Asante action. Na mama na police one dey ka abono no. No question me I was police one ke yi o mo nya fu o mo yenyi o madi. Eya me ya pa. Onya me mama, onya me nana, na so eya me ya papa. Okay. That's it. You make me a canon. That's pa. Hello. Me Pacho Kevin. MC, mi komo MC faneto so mame. Achimoda yenya oba Ora Joyce Ajoeje wa municipal chief executive Brim Central Achimoda Nra na Kufu Ado aboni din amayen. Ni aje papa no oba na wo ho na yayi no ne ye de oba afoforo nso aba woman empowerment ti oba hema amoni ha esere obadwuma amayen. Hello. Pacho din baby akase free. We kasa true nam kasa free. Yo nyame nshira why? Nyame nshira. Omo a mabọ mo pa se mo mfrank ka we ne nyade a show ne ye beja aye. E na show no the way aye koso na mani abre no. Ene emu bewu sanse ye nyaaye. Abrampa pick sa number no. Ai edu wakase commenta papa ntendo so ai tinye we na ba me eja show ni lady madawro egusu ebe ya dwuma no. Hello me mama ni papa bi original wache o mama ona na ite go papa be genge aya no fo dwuma okru ma no ubisa so fo a e ho den so me adwuma mo yo so di fo okru ma ni chema o mo chema se o ma tia so ni na se bi nkoje so mo de correction eni pa bi ha ba na ye bi ha me kwa me bisa bi eku na Nigeria me sabe mpredia certificate kesi so na wo fo na wo kasa nkwasi asem se bi nya adoa we fa no so anu wi ana anu nkofo tra mo ibi woni ma ni aba ni ma me bo bra etete no fresh size we no na don ki fodi bi ati ma me sire aduma mo mo no sabe ye de ni mfasudi e wo bo so no mma be mu nko so age na ya stress se bi o me no wan ne tetrefo wan ne kamafo
So police ni maame abiri wa ti say o de ka abọ no o de say the prayer say abata ade so ntino so bi emra na nchichi no o ma na yeti no obi e police for say be ye djuma pe bi bo mo pa na wa ka say bi o maame bi ana nwa ba bi ani na bi re kam de ka kofa na asekura kama ka say the prayer for baba ba chime ti yes ka say ni be ti ye say ye tie bia no wo bo ko na police for ma amu shawa say mi bia kura wu bo mu shawa amu ba chen ti mo sha say ma mo ba bra nya gbon ma me mo man na bi ga ko shamo ya bi da bi e ti na bi fra wa tie no we no we fo ni bia so ho di wo ba ko na ni ka a se do ka de no se di mpega sa na wa chuka no nyare no kan kwata se ntemo ma mu ma ba mu mo nya juma era say hello no udi ba bi akasa free good afternoon hello good afternoon Pacho mentie wo ho kasa why I plan to do my yentie o police don't the problem on okay police for asem de ukoka we wanya ni sesi afa de abomu o se frɛ piaro wodi ka abo bi 2 years ma me abri went say ama ni sisi ahwai wa nkɔhwɛ no wosi na wa na ko frɛ piaro onu an frɛ piaro eno om de nyine begu hello hello mama udin ba bi akasa free because free and Canada come DJ for DJ ntie we in fact those are papa the party in the council from day ejo mama ni yo oh mama nyamen come on no tell your mama pana ode na asem ba ne so no obeda be nya ne da ko no otwa ne kwasem na nkopo mo wa sa boy na ofrɛ ye no ono de so ye bema lady we come two why you 2 times on try bi oh yes obeda be nya ne na otwa etwo ne dana hem etwo kra me si obetwa obeda be nya ne na wo yetwafo obie no obetumi asa wo yade ne kwasem wo de try me wo ka se ti arma gro ne yedi da bi afra no abeka nkwase asem na akọ se wo maame amobra na wantetew na wo ni abusua me se wo beda benyane na utwa wo senka hello Pacho din ba bi akasa free Pacho from Daniel me kasa tisu yentie o Pacho me police ni na ebe kan ebe mi yentie o in fact oba Ghana hotia with be share card ube share car no license in cha wo be emo ho ube share motor bi no license ni ho life kura ni ho ube se che ni to police ni die enti when the police were in here they are maintaining the law doesn't mean they are above the law because according to cheater afufra oni wan se be chino in cha road we be chino the police ni na say so dey na obi se prepare ya eno ne dey come so the car be ni 2 years in the same year time then you know no as ordinary person here at the time like someone it's meaning that I will back on the police are in the if you not the training no should no person to be not police in the massive yes you that send for friend you chat to hello madam Eradi adman ko di ba bi akasa free me kasa wo office here offer matabaka madam Ghana ha ma ye wono wa kai bibi today e man sabe embrenyim na ebi mu so ho ma woye abamu mpanyimfa na bi do tere mti enten wacha wodi ho hwanya ma anye bi dodo makai kasoa voice card bi ko bo pinfu bi wo owi ma ohono wacho voice card no na apozi fu ni bi ni mu wo ma so bi an wokura no sabe wotena wo besafo Juma wodi no wamanyi mu no wodi wo post no wodi ho huna amafo dodo ka ofre wodi enye ba wo so de nyama basa sabe mmeso wamanyi mu enti wo me yehwe na adibia na ye de gbobu hu nkontai adibia na ye yi no wamanyi mu no ye gbobu hu nkontai de bi ho ma na gina ye nde ate na ahye no woni mbu wada onko pension agbowu ya dase ebusua de wa frejumade ni nyina si dwumadie ye frɛ ne Sompa Nkomo wo how bi daw so amane bi tetew
production lines no gu so no frɛ na yɛ nyinaa yɛnsi nkonnwa ne yɛmpɛ no pomasi bere obi abu kwasea abu afa so ne nyinaa yɛsuasu adwene yɛnnua bi asɛm a wɔmde bɛda yɛn magazine sika no yɛ ka sɛ papa no de 10,000 100 million ɔde aba yɛ sister ama mɔɔto ho issue no enti amedwom deɛ no enti adwuma no yɛyɛ ɔmde ka de 10,000 ɛna nnɛ wɔm saa de 10,000 so aba enti nyame ɛne yɛboafoɔ yɛgu so a yɛyɛ adwuma Sompa Nkomo deɛ ɛyɛ bola